Hello, welcome back to my channel 7 Speed Manipur. Asidi koi Mr. Clean gi muk tawra ge ko. Mr. Clean je kamai tawo gari no. Asi yeng da kamai tawi de gi magi features ing da kamai tawi have da ba. Sam thang thang happy tum karam yam da set of ke. Ai ba gari se koi ke no ne. Koi gi thai ni gi British from da yam da pam na sinaram ba dum ba 250cc gi ko dum makal gi koi gi caf racing gi have tare ko. Caf racing gi magi looks the lakpa dum makal gi gari wai duni ko. Ayeng bio magi looks edum caf racer gi design magi looks ema pura tonga le ko aduga riding stance dum tonga la ni aduga magi kitang premium oi ba looks amaga loina na lakane ko ai di chrome na treatment fajan taw ko adama si color option je makal koi gi kaino da lakani ko color option tariat lakani aduga variant jena makal mari de lay ko koi standard haibam ne custom haibam ne aduga koi alloy haibam ne aduga sina koi chrome da lakadoni ko sina loi spoke da lakani aduga kaino da koi sigi kitang sigi lower variant haibta sigi makado aduda na mo koi kaino da mulai ko alloy da lay ko alloy da makal ani da phange ko edam screen dum hapsar ke ko moi gi alloy da lakpa kaino variant ado sigi magi keno je koi nam tang salaga yeng thok semyam adum koi loi khangna ramani ko si anobu color do option ju lakra bane ada anobu lak pisa kai ge changes amu lak ya du su ai pe hajar ke ko sigi magi sigi led de ko sigi headlamp ki led da ma hanaga keno da halogen lam si led de lak re ko side turn indicator di dum halogen dum pi ri ko ado magi keno se looks tadi ga juthe dong ko ngre ko aduga koi gi keno da sigi makai variant aduga demo keno sigi alloy dam la ne bu aduga pura si black out dam la ko ne bu adum la samani ko design magi keno jing di ado magi koi gi power figure rom da la ko kan di ma je twin cylinder aduga ma je keno oi ne power figure la ko kan cc jina koi 650 de la kan ko aduga my bhp jina koi 47 bhp aduga newton meter jina koi 52 newton meter ki sang la ko adama je smaina exhaust pipe se exhaust no se ani smaina ani la kani ya adum khang mane smaina ani la kani ko aduma se koi gi gari se koi racing ki type magi koi stance koi position ha ba tare ko racing ki mong da dum la kani ado magi koi chrome da loin mak treatment smaina loi tawrani ko koi na ha petang sasala ga yang andar ke smaina u gani ko magi luksa ado ma si jina top variant jo do ni ko chrome treatment smaina la ko jina ko ado power je ado kimatik lai da ha ta je gi kano se madi ado magi looks magi cup weight koi 214 kg smaila kani ado magi tanki gi magi thau gi magi oil gi capacity ko capacity jina kano la kani 12.5 ki sang da la kani ba ado ma je koi gi zig latest or E20 ki kano da ado gi magi kudong sa su dum phangani ko fuel je ado magi meter control this maina pi ko simple analog this maina pi re ado magi button dan loina ma maina black chrome ga loina na maina loina pi re ko adum yeng bada touch and feel material je dum premium dum oi quality dum padana lai ko ado magi mud card holder ga se yam padana yauri ado magi chrome je padana maina loina ma engine je pura koi pura black out ta oi dre ko pura chrome gi treatment de loina ma maina la ane ko ado ma je mileage tadi mai engine si saram ni na mileage tadi mukar drop la kani ko adi moi yaraina hapet kana to udari 25 to 35 mark side da maina phange na maina hapet hai ko ado magi engine
loirkanda akhoi magi telescopic suspension da smaina lagani aduga reflector ju sida dum yaujare aduga sigi magi tire gi magi size om da lakpa kanda di mase airpen haijarake magi toy tire se magi 100/90 smaina lae ko aduga mase kano da lakadoni aduga tubeless oiba aduga gari ni yamna yengba yam nuai yam premium moi aduga sitting position ma dum kitang wang ko khoi gi kai gorilla da gi ma nang kitang wang 804 mm gi sang do ma na kitang mu he le ba aduga maning gi tire gi keno si chu khoi gorilla nam chaw ba he le ba si wang der ga chu si na mu kitang ngong pi e ha ba ta ai keno tire se drone se du gorilla gi nam he le ba aduga yam thina dum phajai sigi riding stance sidum angang na masa sing na yam khoi gi ani ron thau bu do go yam na yeng dem nuai ba khoi gi sound exhaust no tim yam dum khang biram ni exhaust ju yam thina phajai go ta ba ina khwai di ju ba da sum exhaust ki ma phone di sum tar ko da khoi gi sigi GT gi keno sina yam phajana lai rong tawai ma phone ta ba nuai ju phau gen ado kana gi kana sinau sing na khoi gi ina hai se yani yang gi ju comment am hai biro ba magi sound jadi myam thina phajab ne myam dum thangbiram mani ba smaina lei phau gi da du ko magi city cushion adum meng biro smaina lei city yam kana broadness di oidre ba adu softness adum phajana lei ni dum phajana riding yam phajana comfort dum thau ko ya ga ni ba adu maning gi looks na smaina lei the maning disc brake kamaina laigani my size na musina rang pie ko aduga magi suspension maning suspension ni sumaina laigani sina monoshock oidre hydraulic ma koi gi monoshock keno dal yaw da hai doi la da mai di oidre ko sina sumaina laigani ado magi koi gi price su dai screen dun ma hapchar ke ko price se koi gi sina top ni na muksina 3.40 ga sam skala screen map chara ke aduga magi base su dum ma screen loi hap chara ke price ado yeng ase masi gi di video se smile price no sen jara ke ko gai tong ma dam ni helmet sang chi mo piu ko gari sa thau bai si am tong ne hoi ko gi ma tam na duna helmet to pi ga pa na thau bi masi gi sa sem no sen jara ke video se tangai mo ngai mi na si ko